Por el comienzo de 2019, en el momento que el Dr. Cabenda, junto con el profesor Stockrose, ha comenzado con el implante de cochlear aquí en Aruba, FEPO y COTA estaban envolvidos en el proceso aquí. Y desde el tiempo nos está apoyando operación aquí y nos está siguiendo trabajando cerca con el Dr. Cabenda y el staff y seguro viaja con el Dr. Stockrose y su team en Aruba. Nos está reuniendo con él y el team de FEPO seguro está reuniendo full semana con él a base de varios estudios con él y para seguir upgrade también este año. One Happy Island, know that there was a need, maybe also sustainability wise. The patient was transported to US or to Netherlands again, and there's a big need for aftercare, and it was logic that we use to make this here happen. Yeah, especially for the children in Aruba, which visiting the school. In school, everything is loud. So you need assistive listening devices which make it easier to listen to the teacher. And I was happy in 2019 already we make a donation of these so-called solo systems or Roger systems. And this year I'm back again and have also something for the schools, for the children. Nou, we hebben opnieuw een CI-week op Aruba, waarin we opnieuw een aantal patiënten opereren die een cochleaimplantaat krijgen. Dat zijn dove patiënten die met dat cochleaimplantaat weer kunnen horen. Op dit moment zijn er dan 3 patiënten uit Aruba en 1 uit Bonaire. Dit is, dacht ik, we zijn 2011 begonnen, dus dit zal het 12e jaar zijn inmiddels. Ben je tevreden over het programma? Ja, het is een prachtig programma met hele goede uitkomsten. Zowel bij volwassenen als bij kinderen. We hebben nu een behoorlijke ervaring opgebouwd als CI-team Aruba. En de uitkomsten zijn echt heel erg goed. Ik heb algum coisa com o trabalho com FEPO Tahasi, hopi ayakaba, e agora que nossa hasi nos best, nossa traha, nossa build e nossa build nos team tabira mais grande, nós tem 2 logopedistas agora aqui. E nós estamos trabalhando com a juffrouw de school kinang, nós temos juffrouw de sign language, nós temos como saber mais grande e nós damos bom serviço no pueblo. Agora que FEPO está envolvido também como diretivo e como trabalhador com o kinang, junto com o profissional de cochlear implants, e nós somos agradecidos com o tour gente está trabalhando junto. Sobre no solamente bota poner un aparato y bota queda claro, pero vamos a hacer más cosas, vamos a hacer team. En como team, en está hopi bom que nós trabalhamos junto, bota vai acabar met 2 patches, um cost met um doctor, pero na outra banda nós ajuda junto com o team para nós pôr ajuda o pueblo, ajuda a gente grande e também muito sordo. E está envolvido hopi cost full ajuda for die chiquito. Para bira gente grande e não pode ter uma função de nossa comunidade.